komfula uLimpopo eMessina. Ngisase-Beitbridge. Ngikhokhelwa ngabalimi abanye abase-Beitbridge oMr Joe. So ngendlela engayibona ngayo iBoerkoot lokuqhakatheka kokuba ngumfuyi waphezulu esingambiza ukuthi yibreeder, ayikhona ukuphonga ugcina imbuzi usenzele inyama kodwa ufuna ukukhulisa uhlobo lonolo. Ngayijabulela ngendlela engayibona ngayo, ngajabulela lodumo elayo futhi imbuzi so intshukuntsha leyana yokuthi ngifuna ukuba ngumlimi yanceda kakhulu ukuthi kade sengitholile lokho manje imbuzi yizo esezigcine mina. Imbuzi zikugcinile? Yebo, ngigcinwe izimbuzi baba. Uthi ukuthi ungaqalisa wenze kuhle zigcina zikugcina? Yeah, I always tell most of my students, mina ama customers ami bajika baphinde babe ngama students. I give them the support, right? If you take care of this animal, it is going to look after you. So mina sengidriver imbuzi, ngigqoka imbuzi, ngidla imbuzi. Yeah. Embuzini kule mali. Embuzini kule mali. Kule mali enhle kakhulu. Hayi mina usengilinge ukuthi ngibuza ukuthi njani manje lapha bengifuna siqale sikhulume ngokwenzakala trade fair naleli njengoba belapha laba bantu bayakwazi umphumela obukhona umncintiswano obukhona abayekele bakhulume ukuze kusikhuthaze hayi njengenhlanganiso Goat Breeders Association of Zimbabwe ekhokhelwa ngumama uSifiso uMandlovu. Sihanjisiwe eSouth Africa ukuthi siyofundiswa ngembuzi ezingeni esingathi advanced level okanye sithi senior level, ukwenzela ukuthi elizweni lakithi nathi sibe nama inspectors awembuzi azokwazi ukuthi a-inspecte imbuzi zakithi zibe nevalue. Ngoba yonke inhlezi ngitshela even silapha ehlelweni ukuthi imbuzi zemali ayisiyo yonke imbuzi ethi me kulezinto ezithiwa ngama breeding standards esifuya sikhangele zona. So Madam Usifiso njengomember yeBhasi Bulawayo Agricultural Society, uyi-committee member futhi khona lapho, base besi invite ukuthi thina njengabanye singabuya yini e-trade fair sizohlola imbuzi kumncintiswano wembuzi obukhona, ngoba bekungela abantu ade bezinikele ukuthi bengaba ngama-judge awembuzi e-trade fair. Like libone nje inkomo hayi zenza kahle kakhulu. So sesikhona lapho ukuthi we want to commercialize goat breeding in Zimbabwe. So via umama wethu Sifiso basi invite ukuthi mina lo baba uNdlovu yithi ade singama inspectors okanye ubuye uzobukisa. So thina ngelanga lokuqala asivumelwanga ukuthi inyamazana zethu zibe khona ngisho khona e-trade fair ngenxa yokuthi besi inspector. Umthetho wathi ufakwe ngabe committee ukuthi ezethu akumelanga zicompete, which is very fair because we cannot be a player in the level. We are compromised. Yes. So sithe sesiqedile ukuthi lathi sinike ithuba kanje yini i-Goat Breeders Association yeZimbabwe kanje yekhokhelwa nguMandlovu. Yekhokhelwa nguMandlovu ngicela uMpofu yena lo elesikhundla la lapha. Ngu-vice chairperson. Yebo. Libambile. Kuqhubeka baba ngiyaqhubeka. So enguthandileyo ukuthi laphana nxa ujaja imbuzi uyabufundisa futhi labanikazi bembuzi abafuyi bakhona leyi ayiqualifyanga inxa yalokho lalokho awuphonga ukuthi ayileka iyenze ifakwe laphana. So nxa sikhangela ngizakhuluma kakhulu ehlangothini lweBoerkoot ngoba even isenior course yethu esiyenzileyo
bese ikhangela iBoerkoot. So iBoerkoot ngiyabona ukuthi abantu abaningi bacabanga ukuthi ngumbala obomvu ikhanda, lo nose lempondo zayo zisipha a moon shaped. Sikhangele futhi umlomo wayo ukuthi amazinyo ayahlangana lo mlomo wangaphezulu esiyithi thina yi-biting kumbe sithi underbite kumbe i-overbite. Sikhangele ukuthi igap ephakathi laphakathi kwempondo zembuzi, ngoba nxa impondo zingabaduzane laduzane ziyabuya lapha zihlabe intamo, okungenza ukuthi impondo lezi zivule izilonda ezingabisa imkhuhlane. Yebo. Yeah, so kunqonja kwabe kuyibulima bembuzi lo. Iyabe isilimo. Yeah, yabe ngaphumanga kuhle. So la nxa iyi-pure breed kodwa ilento enjalo siyandisa ukuthi iphume eringini. Sibese sikhangela ukuthi nxa iyimbuzi enduna kumele ibe la but ilama breeding standards ayo wodwa angayisiwo weBoer. So azikompete zodwa. iBoer ikompete neBoer, imathebheli ikompete nemathebheli. Ziyafuneka ezethu ezekhaya. Yes, ezekhaya yizo vele sizifaka phambili. Lesihle seyame kancane kizo khonapho lingincedise. Umele umuntu ayihlambulule njani ukuze izifike embukisweni impo tata, kumbe kwabe kumele ngifunde kuhle ukuthi kufuywa njani, ngoba phela liyemukela kuphela lapho ukukhangela kumbe izo lezo mpofu udloba zitsho ukuthi ligcina lizikhuphe esibayeni ukuthi leka iphumele emncintiswane. The most important thing esijwayele ukuyi-advise abantu is to read esingathi liBhayibheli lenyamazana yona leyo ima-breeding standards ukuthi imathebhele kumele ibe njani. Then because these animals they are bred on selection. So ingameter those standards ukuthi izihambe emncintisweni is very easy. Of course enye into ebalulekileyo ukuthi just before ilanga lomncintiswano okanye for ishow kumele inyamazana leyi itreatwe okanye singayithi iprepare ngoba nawe ufuna ukuyabukisa inyamazana sengathi ungayinika ukudla eduze ingahambi khatshana ukwenza ukuthi nayo ibe ngani iyisidudla, ibisiphinda uyigrume ngoba sithanda imbuzi eziba inyawo zazo ezilamakwande. Inyawo ukuthi inyawo zingabi lamaqolo kwenziwa njani? Awuyayenza ama-wolf trim. Embuzi yakho kumele ukuthi ubuwaquma njenganxa uquma inzipho zakho. Yebo, kuyabe sekutheni lapho kuyabe kukhanya ngangike ngibone ngathi bulima ingxenye kukhanya sekupashile. Igcina vele siba isilima ingekela ukukhala. Ikakhulu abantu abalembuzi abahlala endaweni ezingela isikwakwa okanye amatshe, ngoba nxa zihlala endaweni elamatshe indawo ezilamatshe zi-right embuzini ngoba khona kana kuyaqumeka kodwa ematsheni. Kodwa endaweni ezilesihlabathi kumbe umhlabathi kuphela iyabi lokho kukhula kugcina imbuzi isinyathela ngesithende sangikhona isingasabhalansi umzimba wayo ukuthi uthwale sigcine siyisilimo. So kumele wenze uyiquma njalo ngesikhathi kakhulu njengomnyaka lo kube lezulu eliningi. So nxa ungaqumi inzipho leziyana phakathi kwenzipho lezana kungangena amanzi imbuzi yaqalisa ukubola isiba foot rot. Isiba lomkhuhlane we-foot rot eningi kakhulu ngoba we not controlling inyamazana zethu kade sokusenza ukuthi zingakhuli. Kodwa once sesikwenzile khonokho we are also allowed to back cross ukuthi imbuzi zethu seziku status in terms of i-capacity yazo zona zodwa. Yes, ngoba kazisendlo ukuthi impongo izala lo mzukulu lo nina lo bani. Yebo, sasifuna ukuzilungisa. Ama-retailers amakhulu kumbe amawetela kumbe uhambe uPick n Pay uza kutshela ukuthi imbuzi i-kg ngiyithenga ngemali engaka.
ubusukhangela ukuthi imbuzi zethu zona zizodwa i-carcass weight yayo lapha usuyibulele akulalo nge7 to 13 kg. So ungathi alright uthole 13 kg bawutshela ukuthi sithenga nge$3 i13 kg iyakusa ku39 kg. So kufanana lokuthengisa esipayeni. yeah So nxa kuyikuthi $39 yes so akusancedi. So khanye ngana zilamali. So nxa kuyikuthi utarget meat market yenza cross breeding ubusuthengisa for inyama, then sesikhangela ukuthi yindaba sikhulu lapho sendahlekile inyama nxa iphume ku-cross breeding iyabe lokhu ilula phela iyabe ngcono iyabe si-improved i-birth weight angithi sengilethe lezi ezemzini ngingayekela zizo zodwa ezami isisindo siphansi angithi lapho bembuzela ukuthi singathi kade besithini bese libuza mina umuntu esezihambele egoli iqhubeka so lingakhangela ukuthi nxa li-cross breedile into eliyikhangeleyo yiku-improve i-birth weight. Amazinyane ethu azalwa elabo 2 kg 3 kg or 4 kg.